Sibingelele nje lebranch yaseNewcastle ngomsebenzi omuhle wokuhlelela kule ndawo esikhonzela kuyona usuku namhlanje. Amen bazalwane. Ngibingelele abaholi, ngibingelele bonke abaholi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele ihambeli zethu obaba bethu. Amen. Abakhokheli egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Bese ngibingelela uNkosi ngabo usuku namhlanje kuyinkonzo babonga. Amen. Bazalwane ngibingelela ukuthi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Amen. Kodwa ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova kubiza ukuthi kulunge ingqondo bazalwane, because awukwazi ukumsaba uNkulunkulu ungamazi. Kubiza ukuthi kumele uqale umazi kuqala bese ukwazi uunderstand ukuthi sikhuluma ngani. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa thina ukuba sikwazi ukunqoba isono. Amen bazalwane. Lithi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. uNkulunkulu uthe esefikile kithi kodwa sesingaphakathi bese siswela ulwazi. Amen bazalwane. Sesingaphakathi bese siswela ulwazi. Haleluya bazalwane. Sasa sizofunda ukuthi okumalinga la sino 5 minutes nje kuphela bazalwane. La sizofunda bazalwane uMathewu 5. Sizofunda nje lapha ku verse 14 kuphela bazalwane. Lithi mina ngikukhanya kwezwe umuzi owakhe entabeni ungesitheki. Lithi nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini khona siyakhanyisele konke abasendlini. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli mina ngikukhanya kwezwe. Amen bazalwane. Kanti uma uhlehlela lapha ngenhla lithi mina ngusawoti womhlaba. Usawoti mawudumele uyathathwa ulahlwa ngaphandle. Amen bazalwane. La kukhulunywa nebandla likaNkulunkulu bazalwane. Malithi mina ngusawoti siyazi ukuthi usawoti bazalwane ukudla uma ngenawo usawoti akunayo taste bazalwane. Amen. Kodwa uma unosawoti kuba nayo taste. Lento isho ukuthi uma ungumzalwane noma ngabe uyafika endaweni kaNkulunkulu kunengcokozelo awufiki na ufaka unyawo, kodwa wena lapho uyafika uveza uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi empilweni lapho abantu bengaboni khona ngasolini. Amen bazalwane. Bese lithi mina ngikukhanya kwezwe. Amen bazalwane. Ngikukhanya kwezwe okusho ukuthi ukuhamba kwethu endleleni asikhanye sikhanyela abantu abangakholwa bazalwane ukuze bezokubona kubalekile ukukholwa bazalwane. Engathi umuntu ukholwa noma ungakholwa kuyafana noma akufani futhi akusoze kwafana. Amen bazalwane. Lithi
ukukhanya kwezwe asikhanye bazalwane asingakhanyi phambi kwamaholo kuphela khanya noma usemsebenzini noma ngabe kuphi khanya hayi ukuthi uzokhanya mawusephambi kwabazalwane bese ulibona usumzalwane kodwa ngale khohlakaleni wenza okwakho amen bazalwane ni ukukhanya kwezwe bazalwane Anifukeni isibani sibeke asikhanyisele bonke bazalwane asikhanyise bazalwane asikhanyise bazalwane akungazi umusa ukuthi nawe uyakholwa kodwa ube umntwana kaNkulunkulu manhlanga nomuntu ethawu nawe uyakholwa cela amen bazalwane asikhanye bazalwane sengivala bamalinga ngaleli verse nje bazalwane ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami konke okungaphakathi makubonge bazalwane siyabonga uyinkonzo kababa nomama amen bazalwane bazalwane lokhu kukhanya engisho bazalwane bakuveza abakufihli haleluya bazalwane ukukhanya esikhuluma ngakho bazalwane bayakuveza from January to December bazalwane umgqibelo nomgqibelo from Monday to Saturday ngize ngisho ngithi yo hayi kunzima bazalwane kunengane ngeziphume ukuthi ngahlala nabazali bazalwane kunengane ngeziphume ungahlala nabazali bazalwane kodwa siyakwazi ukuphumeza kwancumana ukuthi baba nomama Monday naphande insuku bazalwane umgqibelo isonto abekho bahamba lonke izwe bazalwane behambela thina so siyabonga kakhulu bazalwane siyabonga ihambeli sethu siyabonga kwibandla lonke iGod Vision bazalwane siyabonga ukuhlanganyela kanye nathi kanye nehambeli zonke siyabonga egameni lenkosi uJesu Kristu amen.